رسل ربنا بالحق ونصلي ونسلم على خير من بعث رحمة للعالمين وحجة على العاندين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo Allah meɗen mawɗo tedduɗo waɗuɗo ko yettire yettuɗo hoore mum mo hatto jina e yettore goɗɗo e yettimo e jarnimo e dow ɗinone majji makko mawɗi tedduɗi ɗi woni en bagorde jamma e ñalonma bimbi e kikiɗe en torike mo yo dandu en bone golleji men e bone wonkiji men en seedike ala reweteɗo e gonga dewal nafaygal rewɗo lorramo rewali siwana kanko ɗum Allahu subhanahu wa ta'ala. ɓawa ɗum en seedi ke nelal nelaɗo men Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam en seedaniki ɓe kadi ɓe yettini nelal ngal ha ngal timmi yo Allah ɓeydu jamɓe kisi e teddugal e dow maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓe ɓen wureji maɓɓe ɗin e kala ñentinɗo ɓeɗo hanñande dargal dari. ɓawa ɗum en sammini musidɓe men julɓe heɗitiɓe en ɓe nokkala ka ɓe heɗiti e fewnoɗo sayi e wi kisal Allah e dow maɓɓe. haray kono woniri arabu ɓe ɓe innay li kulli makani maqal wa li kulli maqalin makan. yewtere be no mari nokku kande yewte nokku be no woodi ko yewtete e on nokku ɗon. haray wa minal munasab o waktu mo wonɗen ɗo nde wolten ko fewndi kon yani nushan lil muslimin. nabi sallallahu alaihi wasallam no maki addinu nasiha qulna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. wa hadha al kalam nuwajjihu lil muslimin ikhwanina al muslimin nushan lahum wa wafa'an littiba'i sunnati nabi sallllahu alayhi wa sallam. haray hande ka fewni ɗo ka weeti ɗo haray ko julɓe ɓen hana annintinede ɓe ɓanginane ko annintingoɓe fi importance ka ɗo dina maɓɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala suɓi suuti shar'ini e dow nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo yettini ka e maɓɓe wondema no jiya mimma ba'di hadha din mukhalafata gayri muslimin fi umurihim kulliha fi ayadihim وفي زيهم وفي مأكلهم وفي مشربهم وفي ملبسهم وفي كل شيء. يجب على المسلمين وجوبا عينيا أن يخالفوا غيرهم من غير المسلمين. عندك ويتي دو إذن عندي لون دون إنه إسائي no badotun ko tawata julɓe fewndiɓe ɓen hande heɓe hatto ñine annintirede fi dina ka nelaɗo addi kan sallllahu alayhi wa sallam. wata ɓe wopodir e nelaɗo wata ɓe wopodir taguɗo ɗon wata ɓe wopodir deftere Allah nden subhanahu wa ta'ala. haray Allahu subhanahu wa ta'ala o shar'ini ka ɗo ɗen dina o timminika lutta hay fus kono watte e nder dina kan. Allahu on wiyen al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina. oɗo aya ko jippi hoore nelaɗo sallallah alih w sallam ko yawmu arafat nelaɗo kana ma jama'atin ghafira min as-sahaba. aya on jippi ɗon ñande nelaɗo yettinno dina ka timmi. Allah wi hande min timmini dina kan hande min timmini neman koko wi dina wiyeten kan l'islam ko kanɗum mi wela yo rewira ko kanɗum mi yiɗi mi yarli yomi rewire. oɗo aya ɓay o jippi ke nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam al yahuda wiyanno Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya ma'shara muslimin nazalat alaykum aya لو نحن معشر اليهود نزلت هذه الآية لأقمنا لها حفلة. كونو يدنتل جلبة آية نجيبي دومو سيكو منن جلبة نجيبي نمو دومو سيكو منن إكو كم بهفرة بنجيبي نو دومو وأنا ينمو تمو دلال بدفنمو بتمو دلال بولتنو الله سبحانه وتعالى. سيدنا مرماكي miɗo andi ñande aya o jippi miɗo andi ko rewmbo o jippi miɗo andi ko fewɗo o jippani kono min lundota ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. idan waɗɗi julɗo ɓe jokkugol konngol seydna Umar radiallahu anhu ka ñintingol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ka luutodirgol e alyahuda e annasara. nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe signalino ila on tuma ado oɗo aya jippade. hadith mo Abu Sayyid al-Khudri radiallahu anhu fillani wonde ko sahih Muslim nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki latattabi'unna sanana man kana qablakum hadwa alquddati bilqudda hatta law dakhalu juhra dabbi la dakhaltumu. qalu ya rasulallah alyahudu wannasara qala faman. nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki on jokkay on iwtira e ɓaawo alyahuda e annasara kaɓe tippi ɓe itti o on tippay ko ɓe waɗi o on waɗay haysi ɓe naati e gayka ngiiru on naato e ngal gayka
on tuma ɓe wi enen nelaɗo hara ko alyahude an nasara nelal maki ko hombo wonta siwanaɓe ko ɓen ɗo wonta ha nelaɗo maki nokkugo haysi woodi alyahude an nasara arɗo biro mum e baldi onon kadi heɓoto e mum aro biro mum e baldi ka ñentingol hakke ko tawi julɓe ɓen jokkoyeɓe idan nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam koɓe makiruno naafi wondema haɗa jokkugol ɓe no dagi bal jokkugol ɓe no harmi alqur'ana no ari holli en jokkugol alyahuda e annasara no harmi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ari holli ɗum qawlan wa fi'lan qawlan wa amalan nelaɗo holli en jokkugol alyahuda e annasara no harmi nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓayɓe iwi madina ɓayɓe iwi makka ɓe feeri ɓe senike madina ɓe tawno alyahuda no horude batte ko allahu subhanahu wa taala dandi annabi moussa yooli firauna ko tawi ɓe horde shukran lillah azza wa jalla nden noon ko wiyete yawmu ashura nelaɗo harno horde nden ado l'islam nden nde horano fewndo jahiliya nelaɗo horno nde har l'islam aɗa ko hari kuffar ɓuresh horayde har bal hari horugol nde ko farilla ko saabu farlagol korka suumaye itti ɗum ɗon hande kadi farilla watti ɗum ɗon hande kadi horugol ngo ko mustahaba ɓay nelaɗo tawi ɓe horde ɗum ɗon nelaɗo wonde maɓɓe madina ha takko ka gurdam maɓɓe ɗa lanta on hiɓe jokkodire maɓɓe ɓe horude ka sakkitorde gurdam ɓe maaki allahu subahana wa taala ɓay ɓe hewti taw madina ɓe tawi nde hoorede ɓe tawi ɓeyano weltade e waɗugol iidije mum e ɗuma ɓe makani julɓe ɓen allah sansirani on ɗum ɗoɗen weloweloji ɗiɗi ko ɗum woni iidi donkin e iidi sumaye ka sakkitorde gurdam ɓe maaki ɓay ɓe landiki alyahuda koye men horande ne ɓe inni wondema ko ɓay allahu subhanahu wa taala dandi moussa yooli firauna ko shukran lillah ɓe makirano hakkude moussa min kom ɓe maki ko wene ɓuuri handude e moussa dimon onon par ce que moussa ko julɗo par ce que tawno annabi moussa no wurno ko nelaɗo jokkayno law kana moussa hayya la tabi ani lama wasi aw illa an tabi ani idan alyahuda jaɓali jokkugol nelaɗo ɓe woni heferɓe saabu koɓe jaɓali jokkugol nelaɗo hayso ɓe gomɗini allah kanko allah mum on tuma nelaɗo maaki la in baqitu ila alqabil la asumanna tasa simi wuuri ha hitande arenne mi hooray jeenayi on watta e sappo fiilundagol alyahuda ɓay kamɓe ko sappotumɓe hoorata ɗum ɗo ko fiilundagol alyahuda ko wona noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe juulude nder ko ɓe juulata ko ɓe soli paɗe ɗen ɓay ɓe soli paɗe ɗen sahaba en fof soli paɗe mum on tuma ɓe landi ɓe maaki ɓay ɓe salmini konnu solan ɗon paɗe mum sahaba ɓe mi wi yiiɗa sola paɗe maɗe mi taw min solu paɗe amen ɗe nelaɗo may ko jibril ari wi tuunino ka paɗe am ko ɗum simi solani ɗe haray sallu fi ni'alikum fa inna ahla alkitabi la yusalluna fi ni'alihim noggo sallu fi ni'alikum wa khifafikum fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala fi khifafihim juulide e paɗe mon e huffuje mon ɗe kamɓe ɓe juldata e paɗe dar ɓe gandi enen ka adamen e wiye julde nde anniya ko paɗe juulidete e mum ɗum ko angal andugo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko paɗe wattante e kan ko paɗe wattante julde nde anniyaɗa julde nde anniyana har paɗe wattante joni juldugol e paɗe ko jokkugol sunna nelaɗo lundagol alyahuda e annasara ɓe gandi hakke ko tawi nelaɗo yiiɗa won e hawrodirgol e alyahuda e annasara ɓe shar'ini juulidugol e paɗe ɓay kamɓe ɓe juldata e paɗe tawi juulugol e paɗe ko sunna ko wana noon ɗen andi alyahuda si sonnajo maɓɓe fiilike ɓe ɓadotako la yuakilunaha wala yamzahuna biha wala yusharibuna wala annasara si sonnajo maɓɓe fiilike la yatawarrauna min shay hatta aljima yujamiuna almar'a alhaid ɓe wonday e debbo fiiliɗo e maldi ɓe wadda e makko piiji ɗin fo annelaɗo sallah sallam ari woni wasatun wa kadhalika jaalnakum ummatan wasata ko ni mi waɗi on mofte hakkidiɗe allah subahana taala wi wa yasalunaka ani lmahid qul huwa adan fa'tazilu nnisaa fi lmahid wala taqrabuhunna hatta yathurna fa ida tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum allah inna allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu lmutatahhirin nelaɗo ari noon fiiri ayon allah subahana taala wi wato ɓado sonnaɓe ɓen si ɓe fiili ha ɓe laaɓa par ce que si ɓe fiili ari ɓe wondi e tuundi si ɓe laaɓi laaɓi wongo ko si ɓe laaɓi ɓe lootike fa ida tatahharna ziyadatun fil mabna ziyadatun fil mana idan wala taqrabunna hatta yathurna to ɓadoɓe ha ɓe laaɓa ay ɗum ko laaɓugol taƴugol fiila on fa ida tatahharna si ɓe laaɓi ɓe laɓɓintini kay ɓe lootike longal ngal haray fatuhunna min haythu amarakumullah areɓe ko nokkala ka allah subahana taala yamiri on ɗon nelaɗon noon firi aya on ɓe maaki isna'u culla cheyin illa nikah
waɗe kala hunde sina rendi mum haren si sonnaji on fiiliki alyahuda ɓaɗotako mo few ñamirta e makko yaridata e makko woldata e makko hawkay mo amira nelaɗo sallah alih sallam lundi alyahuda ɓe maki ɓade fijide e maɓɓe jalide e maɓɓe ñamide e maɓɓe yaride e maɓɓe hay nene aicha sino fiili ɓe ƴetti goblon ɓe yari ɓe jonni nelaɗo ƴetta karaho maɓɓe koɓe waɗa batte karaho nene aicha kon ɓe yara ɗum nene aicha maka miɗo fiili ɓe maka laysa haydatuka fi famik fiilay ma naka hunduko ma o idan an nasara kamɓe son digui fiilike ɓe ɓattomo ɓe aɗa piiji ñidduɗe ɗin annelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ɗum ɗon watta waɗi ko an nasara watta ko haray ɓe woni hakkude ɗon ɓayi ɗum ɗo yettiki alyahuda ɓe inni alyahuda wi arada hadha arrajul an yukhalifa amrana fi kulli cheyin arada hadha arrajul an yukhalifa amrana fi kulli cheyin oɗo ko faala ko lundagol men kala hunde ya layta almuslimin yafhamuna hadha hara nun julɓe ɓen hande ɓe famayno wondema nelaɗo ko faala ko en lutoni alyahudi annasara fi hon ɗum moƴƴere ala e hawrodirgol e maɓɓe wallah si tawi no moƴƴere no toon ala ko hombo yurmete ɓuuri allahu taguɗo on inna allaha bikum la raufur rahim si feƴƴi allah ko hombo yurmete ɓuuri nelaɗo wama arsalnaka illa rahmatan laqad ja'akum rasulu min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmuminina raufur rahim yanbaghi lmuslimin an yafhamu hadi l ayat wa hadi nusus ɓe faama ɗe ayeje ɗe ɗi nassuji joluɗi ko fi men alqur'ana ardi ko fi men sunna nelaɗo ardi ko fi yen daɗu ko fi yen male ko fi ye woni no allah subhanahu wa taala faalira ɗum ko ɗum waɗi ñande goo hadith wonde ko sona abi daoud goɗɗo goo arno ka nelaɗo woni nadartu an anhara ibilan fi bawana woni nelaɗo mi ƴettodi allah aadi mi takkanimo nde mi hirsata ngeloba e o nokkuteɗo bowana nelaɗo maki afiha idun afiha wathanu min awthani ljahiliya yabuduna wi la afiha idu min ayadi ɓali la nelaɗo maki awfi min adalik fa innahu la wafaa li nadarin fi masiyati llah wala fi ma adam ɓe maki ene ka falaɗa hirsude ɗon no tonɗen hari sana muuru nde cheferɓe ɓe rewayno sirkoɓe ɓe rewayno o wi o waye ene no ɗonɗen kaɓe arayno ɓe fotta ɓe tummodira fi waɗugol iidiji maɓɓe ɗin o wi o waye nelaɗo maki hunno ko aadima nde ko halduɗo ko ƴettanno allah haadi ko hunno par ce que ibada si a takkani allah a hirsa allah waɗanima hunde kara hirsanemo ngeloba hirsanemo nagge hirsanemo gertogal si allah hunnanima nden huɗo hirsugol ɗon ko dewal ko ibada joni noon sa ƴettingal dewal ɗon a waɗi hunnetake aadi tawa geddi allah no toon hunnetake aadi ni neɗɗo wawata ko ɗum waɗi nelaɗo sallallah alih sallam harmini juulugol ɓaawo a juulude subaka ɗo e nangue fuɗu e juulugol ɓaawo a juulude alansara ɗo e nangue mutu fi honɗum e heferaɓe ɓen shirkoɓe ɓen nde nangue ngel no muta e nde nge fuɗa ko nge mutata ma ko nge fuɗta ko bayna karnayi cheytan hakkude gala ɗiɗi cheytan fewdo on sayi ɗon mushrikina ɓe kuffaru en ɓe sujjanayi iblisa fewdo on sayi ɗon ɓe sujjanayi iblis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɗi juulugol ɓaawo alansara e ɓaawo subaka ɗo yo nge mutuma ɗo yo nge fuɗu fi wata sujudu ma o hawrodir e sujudu maɓɓe on ronka sennodirde ko allah waɗana ko heferɓe waɗanako ronka sennodirde ko heferɓe waɗani cheytan kon e ko julɓe ɓe waɗani allahu subahana taala fi wata nandu julɓe ɓe no hani famude ɗum ɗo hayka dewal nelaɗo sallallah alih w sallam no sennidiri sen arti nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hakke kono hulɓe maaki man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum yaha ndaare cheikh l'islam taimi rahmatullahi ka iqtida o siratul mustaqim gonɗo o fiwi o inni aqallu ahwal lhadith annahu yaqtadi tahrima tashabbuh bilkuffar wa in kana zahiruhu yaqtadi kufra tashabbuh wondema ko ɓuri fanɗe ko famete hadith on wondema nandintinagol e maɓɓe no harmi no wondi e bakkaɗo hay si tawi ko feeñi hadith kon ko tindini mo nanditigi maɓɓe woni kefero mo nanditigi par ce que man tashabba bi qawmin fa huwa minhu ko mamana minhu a wondi e maɓɓe a wayi no ɓe wayino ka ɓiyay wo a yahay ka joni noon ko feeñi hadith on kon ɓe ɓaki kono harmi haray bakkatu no woodi yo julɗo nannintino e kefero
si en ari ka alqur'ana en taway Allah subhanahu wa ta'ala soggani ayeje si en faamiɗe en taway julɗo hana nannitade wala julɗo si Allah okkima wal islam okkima seedagol la ilaha illa muhammadu rasulullah no waɗɗima ɗaɓɓitugol ko honɗum la ilaha illa muhammadu rasulullah tindini iwtira ɓawa ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi walaqad atayna Allah subhanahu wa ta'ala wi thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ko netuma o wi ɗum ko ɓawa wiide okki ahlul kitabi deftere nden e annabako ngu e ñawore nden yiltike kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ñawoyay hakkude maɓɓe yawmal qiyama o okkiɓe ayeje ɓangude laaɓude ɓawo ɗum ɗon o wi summa ja'alnaka ala shari'atin o waɗaniɓe ko maɓɓe ko hino to an kadi waɗanima ko mako sharia ko senidiri few na ɗum o wi o waɗaniɓe ko maɓɓe ko hino nubuwa hukumu deftere e amre bayyin ɓe yeddodiri e muɗum o ñawoyay hakkude maɓɓe an kadi hino komi waɗanmako li kullin ja'alna minhum shir'atan wa minhaja mo kala miɗo waɗani dina e lawol dina maɓɓe kanko ɗum ɗa dina ma kanko ɗum ɗo wata jillidi summa ja'alnaka ala shari'atin min al amri oyi fattabi'iha jokku kan ɗon ko honɗum jokkanɗa al yahudankejo accanɗa muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko honɗum accanɗa ko nelaɗo maki lagad abdalallahu lakuma bihima yawmayn idul fitre wa idul adha ko honɗum accanɗa idul fitre e idul adha jokkanɗa 24 et 31 go ɗiɗi on ko honɗum waɗanɗa idul fitre waɗanɗa adha yawɗa kaɗa waɗa 24 et 31 konto mu jeyraɗa yehi antik ñaawa kaka waɗoɓe idul fitre idul adha yani julde donke julde suumay ko waɗoɓe ɗum ɓe jeeyaɗa kaa ko waɗoɓe 24 et 31 ɓe jeeyaɗa ƴewda par ce que ɗon hannde kadi a jilɓinime konto e mum jeeyaɗa si julde donki waɗi a waɗay si julde suumay waɗi a waɗay si 24 waɗi a waɗay si 31 waɗi a waɗay konto e mum jeyraɗa laɓɓi sina ɗum haare no mapinta naatu ko Allah wi ɗon zarhum yahudu wa yalabu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun jumpe ko woni ɗum ɗon zarhum yahudu wa yalabu ko kala ka sifuleru wuttira a notto si innama ka moƴƴi ton hiɗa tawa si innama ka boni ɗon hiɗa tawa a senodira ka jeeyaɗa ma salakakum fi sakar qalu lam naku min almusallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma alkhaidin ka yara o min jokke hay an fiyake ma on laaɓa senode ko julɓe ɓe wonduɗa ka koye feɓe wona laaɓali idan ɗum ɗon moƴƴana neɗɗo juɗɗo wiɗo ko julɗo tawa on ɗigui no juulude no gasa hara o yeehi hajju no gasa hara o itte zakka gasa o hoora leyru suumaye kono kadi ɓeyto kadi si noddoyay a tawa bimbi julde yani a tawa bimbi 24 ma bimbi 31 o fotta kefere na bonne fête quelle fête ko weltanoɗa wiwɓe Allah ko tato لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ويانا on félicitation bonne fête yande bimbi 1er janvier bonne heureuse année hitande gontuma natta hitande gontuma natta go jom bente ka en shari inanaka go jom bente en fottu en awa hitande enen l'islam men on shari inana en ɗum ko honɗum fottan l'islam on shari nata hitande ma nen sinati kono goɗɗo lundiɗo ɗum ɗon fottata e makko janggo wiyama bonne heureuse année hay no hulɓini ka hulɓinaki manti ñande goo 1er janvier miɗo ɗowti nawɗo e laptan bimbi subaka 6 heures har mi hewti ka laptan mi ari men tawi wonɗo ka réception on ɗon mo fonti qur'ana mo jangude e nder komin jooɗi kon goɗɗo goo ari naati debbo o tawimo waɗa ko gorko debbo ari naati o tawimo wa monsieur Diallo vous allez bien comment allez-vous ça va très bien ɓe lunnodiri wari ɗon ne mo anaka kupuru e kupuru ɓena bonne heureuse année félicitation bonne heureuse année joni mo jogui qur'ana ko jungo mo yangude machallah imo weltano wiɓe ɓen Allah ko tato gogo taw o salmodiri e debbo janano o lunodiri e debbo janano o wi kadi bonne heureuse année o weltiki hitande ɓen heefer ɓe wi kañum ko hitande mum ndenno أين الإسلام؟ أين قراءة القرآن؟ أين فهم المعاني؟ أين قل هو الله؟ donc fala budda juɗɗon o wawa famude idan Allah subhanahu wa ta'ala ɗo wi kakke ko fiitan harmugol nannidagol e heefere Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ayyuha alladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna la taqulu ra'ina wa qulu unzurna fono ko ɗoni ra'ina kono unzurna
heferɓe ɓen ɓe innayno julɓe ɓen ɓe nanelaɗo sa sama ra'ina ko ɗum ɓe fandi e ra'ina andi ra'i ko aynugol yani so wi daran e aynan andi no ko gotum kono ko ɓe fandi kalmatu ra'ina andi mina ru'una ka lugal arabia ko mina ru'una ko wiyete ru'una ko sattede e yorugol e gangarannagol joni noon ɓe utilise on kalima no ɓe fanda ma'ana makko asli o ɓenna aynu men kono ko ɓe fandi ko jalkitugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum ɓe fandi allahu subahana taala harminani juɓɓe ɓe wigol ngol ɗo kongo ra'ina من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم أقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا إذن الله سبحانه وتعالى حرمني أجل يا ورغل دو كونغول hay si tawi an ko fandiɗa koko moƴƴi kon ɓay tun no nandita e ko ɓe fandi kon ko boni kon ta wuuɗo ɗum no kaka lundondirgol e alyahuda e annasara allahu subahana taala wi ya ayuha alladina amanu la tattakhidu lyahuda wannasara awliya baduhum awliyau bad waman yatawallahum minkum fa innahu minhum waman yatawallahum minkum fa innahu inna allaha la yahdi alqawma alzalimin allah subahana kono yo juɓɓe allah gomɗinɓe woto on jokku alyahuda annasara son jogoɓe yiɓɓe to jogoɓe weldiɓɓe to yiɗuɓe ka ɓerɗe mon woton iwtir ɓaawo maɓɓe ka tummodire maɓɓe ka alhaaliji maɓɓe ha hande ko honde to maɓe tawi en iidi jombente maɓɓe ka iidi dogge ka iidi somi ha hande kon to maɓe tawi en ton ko fiyon ɗen tawtaɓe ka maɓɓe ko fiyon ɗum accirɗen ko dina men kan shaɗinan en ko l'islam on ka allah ko sibgata allah ngara allah waman ahsana min allahi sibga ko fiyon ɗum accitanɗa ɗum yawɗa jokkanɗaɓe kamɓe kaɓe won ton ka beere yarete ka walete musique waɗe ame ka zina waɗete ko fiyon ɗum an julɗo accitanɗa ɗum ɗo yahanɗaɗa ko watte toon kon fof alanama moƴƴere allah wi no jeeya e maɓɓe ittay ɓe konngol ngol kangol hani wonde ɗo ɓe waylita few ɓenna men nani men sali min jaɓata ko ɗum alyahuda wi allah wi laqad kafara alladina qalu inna allah thalithu thalatha ko afi annasara ɓe alyahuda wi inna allah faqirun ka allah ko wasuɗo ka ɓe wi yadullahi maglula ka ɗum ɗo fof kamɓe ɓe sifirta ko ɗoma angaron ko ande ko humɓe woni ɓe heɓano yittora ɓaawo maɓɓe idan allah wi si tawno ɓe wi'uno min nani min jaɓi hara ɓe wi'ali ra'ina parce que ra'ina layyan ko waylitugol ɗengal ngal yani hiɓe andi waɗetaki kono ɓe waɗa idan hollugol e wondema ɓeɗo ɓe iwtirtake ɓaawo mum ɓeɗo ɓe jokketake fala budde julɓe ɓe wattana hakkille walladina ataynahumul kitaba ɓen ɓe min okki nde ɗo ɗen deftere yafrahuna bima unzila ilayka ɓe weltoro konko jippina e maɗa allah subahana watti yeeso ɗo hon ɗum wal ahzabu wa min al ahzabi man yunkiru ba'd qul innama umirtu an abuda allah wala ushrika bi ay qul innama umirtu andugo mi yamira an abuda allah kono mi rewata allah ha jon ala ko jokkoton to ha jon ala ko wonɗon to min sharia no jippina e an ko on ɗon sharia mi jokkata ko on sharia mi iwtirta ɓaawo mi luntata ko on sharia ɗon donc hare tippude e ɗeɗo ɗen hadiseje e ɗeɗo ɗen ayeje hara hiɗen nodda julɓe ɓen yoɓe artuka dina yoɓe artuka l'islam yoɓe suɓu koɓe gera yoɓe andu ko a julɗo dina wona iddi'a wona nodditagol dina koko gollitirte ko ɗum si allah wi fattabi'iha jokku iwtir ɓaawo huuton ko ɗum addi dina kam hiɗen rentina musidɓe men julɓe ɓen ñentingol heeferɓe ɓen wona ka ñaamugol wona ka ɓornagol wona ka yaadu wona ka iidije maɓɓe wona ka golleji maɓɓe yoɓe rento yo julɗo rento e préparanagol 24 fewdo o saayi ɗo ni no woodi e julɓe commandiɓe marchandise ji spécial ko ɓe yeeya fi 24 e 31 julɓe ka ko ɓe ɗon ɓe ɗaɓɓude ka ɓe riica
fi heɓugol jawdi ɓe ɗaɓɓira jawdi fi ka Allah wattore ɗum yernaɗo kadi hara on marchandise no woodi nokkeli madina miɗo andi ɗonon kadi ɗon andi ko minata ko nokkel kaala nam sa hewti ɗon a innata ko ɓiɗɗo julɗo won ɗon a innata oɗo mo andi taguɗo on no woodi antamo hooli si o maayi o immintinte o landite o yoɓe ko boni o yaha a yiitema o yoɓe ko moƴƴi ha aljanna Allah subhanahu wa ta'ala wi fa kayfa tattakuna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula si tawi neɗɗo anda ɗum ɗon o perdey no woodi ɓe addoɓe ɗi fen marchandise fi 24 et 31 taw on marchandise addeteɗo on ɗon tawna ko julɗo yeeli wattagol ka immorde ko hippete immorde ko ɓornete immorde tawa ko yawndara soodoɓe ɗum ɗo men kadi fof 95% a tawi ko julɓe ka yawndara façon ñamete jawnode moƴƴinede hannde e restaurant ji ko wona demandede haray 24 ton minen moƴƴinanan ɗi ñameteji ɗo tel 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 ka restaurant ji jani tawa hara ko funsete ɗum buuɗi dongal e wakkande Allah subhanahu wa ta'ala tubadhir tabdira innal mubadhirina kanu min ikhwani shayatin hara dina Allah miskin ɓe Allah no woodi ɓe mara ko ñaama ɓe Allah subhanahu wa ta'ala jarribori noon an Allah no okkuma ndi ɗo jawtaka ka Allah yeddete ndi yada nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki lan tazula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'al an arba'in ono jeeya muɗum an malimi fi min anaktasaba fima anfaqa konto heɓini konto naɓi anko e ɗum ɗoɗen ka sembingol heferɓe ɓe ka sembingol lundiɓe Allah e nelaɗo ɓe anko ɗon naɓata jawdi mandi anko ɗon sembinirta jawdi mandi mi jeti a julɗo ñande Allah landitima ɗum ñande dariɗa yeeso Allah nelaɗo maki ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu baynahu turjuman ñande ɗum waɗi kono ɗum jabotoɗa taguɗo ma ko Allah taguma Allah okkuma ndi jawdi anga ƴette ndi jawdi waɗa ka mettata Allahu subhanahu wa ta'ala donc yilɗi fewno o sa iɗoɗen ɓurno préparade nen ñanen imma ko yahoɓe boîte de nuit ji yahoɓe place ji yahoɓe kala ko woni hakkude juuɓe ɓe tawata ɓeɗo ko juuɓe ɓe yaltuɓe cuuɗi julɓe e sukaɓe yaltuɓe cuuɗi julɓe ha taway tode wiwɓe kamɓe jeeyi ɗum ɗiɗo iidiji hara ɗum no mettiɓe par ce que ɓe empêchama julɓe ɓe empêchiɓe baruji beere ɗi ɓe hettali ɗi boîte de nuit ji ɗi ɓe hettali ɗi ɓe hettali saare nden poron parande yani sirenji moto e otoje tawa ɓe empêche nari julɓe koni men guerde ɓe accitan men noon minen kadi ɓay men min ala ɓe empêche ude ka idije maɓɓe ta ɓe empêche men ka idije amen ka donc honto ɓeɗo julɓe woni ko fi honɗum ɓeni waɗande ɗum ɗo e ɓe andali koɓe julɓe eɓe andali ñande goo ɓe maaya ɓe landitoye eɓe wonanoɓe saabu ɓeɗo ɓe lagine ɗo 95% julɓe ka fenɗo nini si ihsaiyat waɗama si recensement waɗama fi andu gonɓon julɗo na julɗo en tawi fenɗo yeytiren 98% hara ko julɓe ɓe wiɓe ɓen noddi ɓen julɓe haray no ala no hande ka fi kefeero sembine ka leydi ɗo ka sinano ɓiɓɓe julɓe ɓe woni sembinde ɗum wallahi yaltuɗo e 23 heures jippora yaha e liyeji no Conakry ɗo ndara joni noon hay Conakry nokkel buy no woodi e nokkeli ko yata ɗo si woni jen exemple a yeeyi ɗo voyage artude jemma a rewi ɗo e nokkeli goo a taway hajja mariama e nene aicha kañumma e fatimata binte kañumma e ɗum ɗo ndara tawa alhaali maɓɓe konno ɓe woni ndara tawa no gasa fen ɗo yimmaɓe be maɓɓe no ɗani ka suudu no gasa be maɓɓe nodde qiyamul layli feno o sayi ɗo otoangal ferma ka garage ɓuuri hulɓinade kon enen hay welegueji ɗin e bingaje ɗin e wuureje ɗin ɓuurani ɓiɓɓe par ce que hay goto natowo ka suudu muɗum ferma waalo sina hara o naadin ɗo fof ka kuuri o fermi o soki so nata o waalo wacca ɓiɓɓe makko ɓen ka yaasi no guerede ko faala ka donc honto dina ka woni honto l'islam woni nelaɗon sallallah alih w sallam maki kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi on fof ɗon halfinako ɓenno landede ko halfinako wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahli beyti wa mas'ul an ra'iyatihi ko no woodi e yimɓe ɓe fottata e o yaasi jamma a sikkay kakande leydi ɓe fuɗi maka kammo ɓe jippi a sikkata koye suudu ɓe yalti a sikkata koye suudu kadi hara ko julɓe ɓe yalti a sikkata ko suudu ko tawata e julde Allah juulante ɗon
asikkata ko non suudu ɓe yalti idan yimɓe ɓe hulo Allah subhanahu wa ta'ala ɓe reeno ɓe rento hare lundagol alyahude annasara ko ɗaɓɓana ɗum julɗo bal ko rewi ɗum allahu subhanahu wa ta'ala hare so yewti ɗo mi darna yewtanen mi wat yiltande e moɗon e onon kadi waɗa ko mako ɗum inchallah nam haray musidɓe julɓe tedduɓe weltanama on jarnama fota haray tigui tigui om ɗum ɗo koko jonnaɗen ɗo ko ɗum ɗo woni ko tamata moƴƴa haray ko ɗum ɗo woni ko tamata tiguiri haray hiɗen ka tamata FM haray tigui tigui on ko ɗum ɗo tiguiri noon woni ko neɗɗo hani tamude o joguito moƴƴa en guelike mako karamakoɓe men ɓen haray tigui tigui on o weltanama on jarnama fota haray wono musidɓe men ɓen kañum kadi ka yaasi haray wonɓe rewrude ɓen ka lawol kisal hiɓe weltani on moƴƴa usagen hiɓe ɗuuɗi nder ga moƴƴa haray ɓe weltanike on ɓe weltori mawdu on fota haray kamɓe kadi hiɓe wawi posude question ji maɓɓe ɗin hara hawdaki ustage en wallitoto moƴƴa haray musidɓe julɓe tedduɓe wano guellorɗon noon haray kaka tamata FM en jonnama ɗo hande kadi ko tameten tigui joguitoɗen haray hiɗen weltodirani moƴƴa ko ɗiɗo numéro ji nodda toon 662 16 33 99 et 628 49 75 83 haray meɗe wiya on ko saɗi moɗon ko tooli moɗon ka tamata FM jasakumullah khairan aray ko noon woniri ko numéro ji ɗin noon nodde men humpodire nga inchallah taala haray ko cheikh mouhamadou chiffré woni ko waɗane muhadara on aɗa en tokkala subhana taala waɗ ɗum ɗo kan joddi maɓɓe yawma la yanfau malum wala banun illa man atallaha bi qalbin salim o juutina balɗe ɗe moƴƴina battaneji ɗe o rena ɓeɗo karamokoɓe men yimɓe sunna e ɗiɗo leydi e ko wonani ɗo leydi o waɗa barke ɓengureji maɓɓe ɗin o juutina balɗe maɓɓe ɗo moƴƴina battaneji ɗin haray nodde en ɗo humpodire inchallahu taala naam 662 wiwɗen 16 33 99 walla 628 49 75 83 ko tamata FM 92.6 won ɗon koloma ɗo salamu rahmatullahi wa barakatuh jazakumullah khairan naam amin amin آمين 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 amin jazakumullah khairan on jarama albarka nam wiwɗo numéro ji ɗin ko 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 haray ɓe woluɓe ɗum ɗon ina fiisi ɓe anda wiyoɓe mawludu wattake ɓe haɗata 24 et 30 hiɓe andi ɓe felliti koɓe woli ɗum ko sabotage koɓe andira kon tum ɓay ko yimɓe sabotoɓe ɗum tum ɓe woli na yimɓe jokkuɓe dalil ko faalaɓe tuninde mofte ɗen tunina julɓe ɓen kono waɗi si ɓe woli ɗum hiɓe felliti ahlu sunna wal jama yiɗa ko boni siyiɗi hara ko boni wattaka nder dina ma ko boni ko wonta e julɓe ɓen kala ko woni ɓe yiɗa ko boni ɓe felliti ɓe haɗa 24 et 30 hono ɓe haɗirta mawludu ko ɗum waɗi wara enen ko sharia de ko sharia o wi ko ɗum wonɗe watta mi faami nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe yahuno umra ɓe yamirno sahaba ɓe waɗi ko wiyete kon habab ko wiyete habab siɗa wangade suudu kaaba sawtuji ɗin tati wanganɗe tati arana ɗen ko ya gundu hiɓɓidira palanɗe ɗen harɗa gundude ko wiyete habab en faami wal isra'u ma taqarabul khuta ko fiyon no yaɗo yamir ɗum par ce que ari heferɓe ɓen no wiide julɓe ɓen no nawni humma no nangi ɓe nelaɗo yamiri ɓe ɗum par ce que ɓe ano dari ka fello safa hino suti fiyo ɓe andu julɓe ɓen no e nachat no tiiɗi yani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam daiman ko intérêt julɓe ɓen ɓe jokki ko ɗum waɗi haara ɓeɗoɗen wonɓe wiide ɗum nanu ma nulqi lahum bala mais hande kadi min sogolirtafi ko min maapi ko honno julɓe ɓen famirta dina par ce que ɓeɗo kamɓe ko yimɓe nanamaki ko du'atu al abwabi jahannam ko noddoɓe fiyo yiite naate enen kadi ko noddoɓe fiyo aljanna naate aɗa ko immari ko jaabu jazakumullah khairan nam salamu rahmatullah barakatuh nam cheikh souleymane ahlan bikum ustad en ɗon nam
haray ko lande ɗiɗi mari ɗon bisimilla lande ala nanga kono ɓe mari ko ɓe waajano ɓe mawɓe acciteɓe ɓe ɓiɓɓe mum wanna e o 31 haɗa ɓe ƴetti ɗum waɗi fayda ɓe waɗi ɗum kutim ɓe waɗi ɗum wowa maɓɓe ha joni ɓe waɗi ɓe mawnini ɗum ha sa inni waɗata ko guere ɓe memminta fayda ɓe wona e guere hakkude mum kono ɓe mari ko ɓe waajo ɓe mawɓe ɗon kono ɗum ɓen ɗon hani comportade ɓe jogito dina kan hara ɓe yaada e dina kan hannirno hara ɓe adna ɓiɓɓe maɓɓen ko ɓe faala kon hara ɓe ɗutodira e Allah subahana taala so ɗum ɗon feƴƴi ko si goɗɗo no wadde ɗo ni joni naafilo on tigui juuli ha gayni kañum no wadde naafilo joni noon goɗɗo ara tawa mo julde ɗon hara on andali ko on arɗo tawi mo ɗon andali koye naafilo no julde on ara tawtanmo ɗon joni kanko imo wawi feññinde ɗon fino o jokki oya jokkitiramo ɗon ha oya konno oya heeɓa julde jama ka o feññinta inna o yewdarno na wara mum julde nden juulara ummari mo assalamu aleykum wa rahmatullah nam haray landal aɗa nangal bobo hiɗen tolli babiraɓe julɓe ɓen babiraɓe fayɓe ɓen jiwɓe e sukaɓe ɓen yoɓe hulu allahu subahana taala ɓe anda ko responsabilité mo Allah lantoytoɓe yawmal qiyama nono landi yo neɗɗo on ɓado karamo ɓen o ɓado ka jangete toon si neɗɗo o jangata o ɓaddata ko karamo ɓen o heɗota ko ala no famira innama al ilmu ko bittaallumi ko wasiɗen taw goɗɗo be hande ko adnama fewn ɗo wona ɗi radio ji men ɗo Allah subahana taala waɗi ɓeɗo udditi ɗum ɗo jonni en émission siɗa ka jooɗi ka suudu maɗa heɗade a waway famude ɗe mbar radio ji buyi hande tawata karama koɓe sunna mon toon ɗo ɓanginande aqalli chey harɗa mares ko radio goto mo tawata hiɗa andi fréquence mum hiɗa andi jour ji muɗum ko wawata heɗade en famike donc ɗon haray ko ɗum ɓe wawata famude par ce que so on tigui anda o anda mo anda haray enen kadi fo ɗe yamira ɓanginalngol jama o yewgol laaɓana ɓe reedu ɓe jaaɓi ɓe jaɓali holla ɓe ko honɗum ɓe hani wadde par ce que so yii ko ɓay on tigui no sikkude no moƴƴi ko no foti no laaɓa ko ɗum so on tigui no waɗi wadde seede mum si on tigui andi joni lorra makko tigui tigui no toon o soƴi lorra kan o iwa e mum julɗo ko o ɓoyli wo si o andi lorra kan no e mum bi idna iwa kono ko ma o andine o ɓanginani hara no waɗɗi en andingol jamam bil hikma wal mawida al hasana eto ha ɓe iwa e muɗum ɓe Allah muyo iw e mum ɗum ɓe Allah muya ɓen kadi fawaka wama ala rasuli illa al balagu mubin hara landal immal ngal gogo mo farilla no juula ɓawa mo naafilo no juula ɓawa mo farilla si ari a tawi goɗɗo no julde naafilo an ko farilla anɗa anniyade juulugol farilla ma o e ñentingol mo juula ɓawa makko si o salmini so woodi ko watta immoɗa watta imma timmina imma yoɓa ɗon haton jina juulowo no ina ɗon matina ɗon ma signala fos yo accu ɗon ma ora ɗon yo accu oya ara continue a ɓawa makko ɗon mo farilla no juula ɓawa mo naafilo no juula ɓawa mo farilla jasakumllah khairan barakallahu fikum ya cheikhana naam inde numéro ji ɗi 662 16 33 99 walla 628 49 75 83 ko radio tamata fm 92.6 wonɗon kolloma ɗo haray muhadir on ko cheikh mouhamadou wuri chifré diallo hafidahullah wa raa nam hake cheikhana seeɗa mari ko ɓeytun ok haray ko torotoɗe julɓe ɓen jeejemɓe en toroto woni jeejem yoɓe andu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona wowlugol tun ko ñentinteɗo e alhaaliji ɗin ɗi fuu majji woni ko wowlete woni ko gollete woni ko fiɓete woni ko alhaali nelaɗo ko ñentinteɗo julɗo weltor nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nam manasi goɗɗo falaka landade julɗo weltor nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wota weltor George ka wota weltor Paul wota weltor Pierre allahu subhanahu wa taala waɗanima ndaare nema mo Allah waɗani seedagol la ilaha illallah muhammadun rasulullah hiɗa andi ko ngolɗo konngol Allah ɗawi Abu Jahali hiɗa andi ko ngolɗo konngol Allah ɗawi Fir'auna ñande Fir'auna mayayno o wino hatta ida adraka al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana minal muslimin ko ngol o wonano noddede ha mayde nangimo ko sabu ngol ɗo okkimo tana mo heeɓi ko fu ɓay o jaɓali ko sabu ngol ɗo konngol waɗi Abu Jahali keefeero ko sabu ngol ɗo konngol Abu Talibi bappa nelaɗo newuɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka nelaɗo ɓe duuɓi 7 heeɓi duuɓi 40 nela ha nelaɗo yetti ndina kay ɓe ɓuri duuɓi 50 o ɗo ɗen danki nelaɗo tambi ko sabu ngol ɗo konngol woni ade yiite
an Allah subhanahu wa ta'ala okkima ɗum ɗo no woodi hande ɗo moƴƴimɓe avion je e bateau je Allah okkali ɓe ngol konngol ɓe wawali seedade la ilaha illallah rasulullah si ɓe mayiɗi ɓe seedaki ɗum ko yiite ɓe natoyta an Allah suɓike ma suutima okkima ngol konngol ɗo musidɗo kon no jarnirta Allah an kadi ko honɗum marɗa wiiɗa Allah mi jarnete ko immagol en tant que a seedike ngol ɗo yaha tawta wonɓe contre Allah e nelaɗo sembinoya ɓen ɗon kono noon jarnirta Allah kono noon yettirta Allah ko honɗum ñande Allah landitoyma fi ngol ɗo konngol kon ɗum wiyata ñande Allah landitoyma fi nehmaji makko nehmaji ɓurɗo mawɗen ko seedagol la ilaha illallah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayru mimma yajmaun ɗum kadi bi fadlillahi bi rahmatihi ko kalimatu la ilaha illallah e sunnatu muhammad rasulullah ko okkede ɗum ɗo ɓuuri mawnude ɗum ɗo ɓuuri teddude haray e jama on nam assalamu aleykum nam lanndangal ko min e woɓɓe goo waɗi programme waɗi organisation waɗi ɗo groupe haa ñanndugo min haldi men ndaaruti min heɓay juulirde ka jama mottondira juula har na juulirde juma har ko juulirde hawrunde nam so hoɗo amen ɓay minen ɗum alaa ɗon so moɓɓe mbirno haa si waɗi kono woni laataaki tigi tigi on joni noon miɗo lanndo so tawi min ari haa min e cotrawango min organisé haa woodi ittuɗo mbuuɗi ani fuɗɗike hayko continue arta kono woodi ittuɗo mbuuɗi kono mi heɓiti ɗon muskila seeɗa ko mapindilan bisimilla make heña loro muutike nam meɗen mari ɗon goɗɗo goo on ɗon no yehi janngoygol ko on ɗo janngude suufi nden noon wano minen luttuɓe ɓen ɗon min ala temps min ala feere nini yawgol jooɗagol ɗon joni noon min huliti est ce que simin darni nden ɗon na on ɗon arta jooɗoni janndugol suufi on ɓay min ni min ala feere jooɗagol ɗon min ala moye mum jooɗagol ɗon ni joni noon min faala anndugol noon est ce que famike min fuɗɗaki taw kono noon noon faala anndugol quoi fi wota min darnoy ɗon wonto e lorra famike jonto joni ka radio ok gogo wontogol lorragol ko jungo Allah woni ete onon kadi heɓon janngowo sunna ete heɓon janngowo sunna taw innon mara tan ko ɗum Allah tagiri joni si goɓɓe acciki ƴeewi janngoygol gandal fenande an kata ronko heɓde tan janngoygol gandal gonga joni eto an kadi heɓon onon ɓe faalaɓe darde nde juulirde ete heɓon janngowo sunna woni ko lagine ɗo woni ko yaltu ko eto tun heɓon janngowo sunna darno juulirde nden eto ɗon o ara o wona ɗon yon andu juulirde ko daroto ko si janguete kadi na suudu nun tun Allah wi innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salat wa ata zaka wa lam yakhsha illa Allah fi buyutin adhina Allah an turfa wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar rijalun idan ko darnugol suudu ɗum e wurnitirgol ɗum ɗon lek heɓgol ressource humaine on no ɓuuri heɓgol ɗum ɗa haysi on darnali juulide sono heeɓi ngeru kono ɗon mari karamokojo gando marɗo gandal sunna laaɓugal hara ko e ngeru juuloto no ɓuuri juulide tawa hina dina laaɓu ka wonto donc haray ko raɓɓiɗi kon ete heɓon taw janngoɓe ƴette mbuuɗi finance on woɓɓe e mon ɗiɗo tato ɓe jannga ɗo karama koɓe sunna ɗo no mari duɗe no jannude ɓen ɗon ɓe waɗa ɓe hertano janngugol sunna on ma ɓe yaha Mauritanie ma eto ɓe yaha Saudi eto ɗon tun hara ko sunna ɓe janngoyta hande kadi si ɓe arti waɗugol ɗum ɗa na ko satti donc haray walkilo ɗon seeɗa seeɗa to ronku noon darude juulide nde darne juulide wallahu taala ala wala haray joni ko ɗon wonɗe darade haray en yetti Allah subhanahu wa taala e weltanike Cheikh Allah yo Allah ɓe joddi maɓɓe moƴƴi yawmal qiyama haray en weltanike Allah subhanahu wa taala en weltanike julɓe ɓen fof heɗitiɓe ɓen fof kañumma e feƴƴinanɓe en émission on kañumma e ɓe kippanɓe en fi ka radio haray en weltanike ɓe fof ɗe inchallahu haray hiɗen en yontirande kadi inchallah e oɗo leere
haray si huddiro hoddi men torki Allah yo Allah newnan en ɗum ɗon tabbintina en ka dina waɗa en yimɓe yiɗaɓe tabbintina en ka dina famina en dina kam faamu selluɗo hada billahi tawfiq assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waleykum salam wa rahmatullahi ɓay haray tan on no raɓɓiɗi honno oustage jonnu numéro maɓɓe on hara wano ɓe on ɓe noddude ɗo hara ɓe wawoye ɓe noddude ɗon haray tan on ɓe yajinanoye ɓe tan on inchallah nam oustage numéro mo 622 nam 89 Non. 64 Non. 76 inchallah 669 42 19 35 ok inchallah haray ko hombo e majji woni ka réseau sociaux are ko ɗiɗiɗi kala Awa, kene inchallah. kene hara ko waɗa kene hara ko waɗa awa inchallah jarama fota albarka haray min indenen ko mouhamadou julde diallo jibinande bagnal labbe andiraɗo bagnal technologie service haray numéro on ko 628 08 87 07 haray o weltanama on jarnama haray yo allah o malno en o yisna en o danda en bone 24 et 31 nam haray min ko Mouhamed Marina Sow numéro on ko 628 86 47 47 numéro Cheikh Diouldé on ko 622 98 97 80 21 80 voilà 622 98 97 21 numéro Cheikh Diouldé Bari jazakumullah khairan وعليكم السلام ورحمة الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين